Kuma county namba 12 izi ni county ya Meru nio tujirite imwe kwa imwe mutegeri wa Meru TV ugitugwataga kuma ntere cionthe cia nthiguru ya Kenya. Izi ni nteto Meru TV ogorombe tikirembethero nge kutaria manto kathumba uria kwethiru tukugitinda ntere mwanya mwanya andikibeto banteto barikite na kwamba kambi gutigira no kwamukira ripoti cionthe uria chikwethirwa chikiumira wonba betaga Dennis Mutuma Muthomi roterero mathithio gorobona arua turi na Jacqueline tukiambiria ripoti yetu ni atende kwethire tukuri na kiriro na kieba kire muchijomwe jorani kanani mishi ire kwerekana ni ya NPR bathatu barabethiro bakiuragwa ni maitha kuringana na family cha NPR papa baigwite ati ni bethirite bakithangika sana na nkuruki gutigirwo murigo jo kubangania mathiko ja NPR papa ni aria antu bathatu kana bathatu baba baraboragirwe ni bario mtumu ijikene ta Moses onge wijikene ta Robert no bathatu kuragwa ijikene ta Martin kuringana na mishi ya NPR baba bo bathatu bogwete kiriga kiribone ati thirikari ni ethiro ikibatezaniriria nyuma ya mabitha baba ba NPR kurikia kuragwa bakiuga monkera nandi gutabitha kinya umwe wa thirikari wethiritwe akiriungira michi ya NPR baba kuborera nabo ni ara nandi bakuga ati ne bakurigara akwethirwa NPR baba bajukairwo kiri thirikari kagita na karaba gwitango gyake ende nyuma ya gento gikithuku kia bomira thirikari igetana mbere na kubatezaniria mukiri wa Nkunja nethiritwa kithingatira ripoti izi ndene ya mishi ya NPR baba bathatu na guturuguriria na ripoti una njira entariru mukuru gona aturira wada patura atete ndeweta ndekuriaria ngamatha yara thaira no ndere kubwa akorowa 19 atwana na nyuma nambara no ndere gara tia kwengwenduta Nikiriro na maithori ya nja cia NPR bathatu baraborero ni maitha ario Moses, Martin na Robert. Mwangathaire mbara kwa nderoma utethio na washughulikira no tuko kwetha tena nyuma na nyuma ni untu bawete kinya tibaki kwethia mabitha bani bakwerekana ni bathirikari uti mtu kinya umwe kuma obisini ya thirikari ukinyete nje icio kuria na takwetete na mbere kana nyoto mapole nabo ni bo batieri murio yo kwethia bakibangani mathiko na inde kiuria kioni ati bathirikari yumba kwethire kiukia hantu babare bao tweretie wita kinya mochari kuolia mwiri owe lakini twerora abe ni askari temali yetu na turengwa turewananga at least tuwete na police bautio report rawata kuma kire OCS urato kuna nore akwa batwe mwanga kwena manaiti so kinya thaitu ekiunduine kinya kwatwika twina arrangement still tutene information niembea kuma obisine tuisi polisi baba NPR bethera bai anda OCS ospindi na komanda wao kumaru kuo tewe turona kana araturia na tukwendelea pamwendete riari moyo le ba moya ngwe le ba muringaira thimu inya thasta cio tukubae mwira ng'ombe ciwita ende thaya kwita twe utewe turona kinya oturia na tate kira batwe tuonete kuma kira administrative system oti information twawata kinyetwe ni ono mone yase nonto totero Moses katukuibwa na utheri na kwire lakini kuma kire system ya administration oti nombi bira twatite nombi riu ndiro twacia antubari na baretwa ni afisa pathirikari otebo turomba kuona njara ya anene bara ofisa bongwa oti atua turone ke jukua ora ko badirete ofisa bongwa kwete nya thirikari ikwethero nya OCS kana anene bo bange bethero baba baete ngwe bakomba witambulisha kana kuomba wikinyithia njeu batu mwanga thairwa ri ntuko ya Alhamisi uti muntu turomba kuona no antu ba family bongo na manjirani to yao utu turona bo bathirikari baikinya nde bito kwanda kato kwenda muri oyo no nto mateni orwerwe ngwe ne thirikari yo ke muri oyo mate ni arewe na baromere kila kitu
batu mwanka thainya tukaigwa bu bange borwawa batewa ombitise githaka utpatethia atairwa bamenyeka githako engwe bararita ndoria atere batu mwanka thai no bukinya matenia karaya barabange riu bakiorio kia kwethera ni bakwerekana ni ariti ngwe bathirikari na rira mtona thina utiutethi bwa kuona kana nja yawe komba kwetheretiwe kithangika ende nerie twakireti ate mtu ni muriti ngwe wa thirikari ikaba mwinge yokebanira na nteto iyi tuisi NPR no umwena ngwe borisi na ngwe thirikari na muthirikari akokwa ibambo bangaira boe abambo bangira kuma nare urubonze kwakethoro inya ukibanga babwe maziko boy babangite ende batu twitianirlo nau tutikumenya natatia asikari uro wandikwe muthirikari oro wa kwatuka asikari bongo bathiatete nau ibaitire kuona kumenyera na bau bamusiyu na kumenya muntu arare uthirikari babange batu borowa kwiboro kinya kuno nturene to babainge muno oro wa kwatuka bo batithiatelawa katukuwa thirikari kethe ukethirwa bakiletia na beto mesinga beto kuya ubatianirwo o ndomba kuwa kinya PR kinya generito ngua ndeke mesinga ndi toro ruma na kebege na kirero tukirira tukitheta turi aciari na akoro beto bakwite so kibatu twoleli tukuona tamite wana beto bawekiro tiaba kwendo ngui cia NPR no nturia muntu akona wati no buri kwetu akiunduine ate kuona wa mutethia ini simple kwa tuika ntu baba te kwa kibaumbelo askari bangi ni afadhali ana beto bari emisi na askari bari na bunduki cio lakini tutie na ntu beto ba moyo na nya meshara to teise borereta na mbu nya ba kinyo kwa mbu otenya salary otona so ninkoria mesara uyo nonto be ko rwango tenya report ira kinya to menya gethenya thimu cio inaire nonto bare awa thimu mwanka thaike undune turi ndenda kuria turi kuruba anto bau batwe ike undune turi tumenye thimu cio ri inaire nonto information cio ndatui wata kuma ke thimu nke report la Meru TV kuma Nterese Megembenad beta mukiri onkonja tukerekana na ripoti yu yegie manto jegie mabithaba NPR tutagere manto jegie ogima mwiri ni aria ngwataniro ya arigitani runguro mwaburi rwa UHC kana Universal Health Coverage Staff kuma county ya Meru, county ya Kirinyaga, county ya Embu na Nkuruki county ya Murang'a ni bethira bari na maandamano jarza gwetete na mbere aja ndene ya county ya Meru kuringana na arigitani baba baugete ati bari romba thirikari gutigira ni kubandika ngugi na Nkuruki kwambiria kubekira kana kubekira mbeca ciao cia ukuru nirana ndi bethirete bakiromba governor wa county ya Meru Reverend Mutumantu Ithingia gutigira na kwaraniria na ngabane bangi bari ngabana wa Embu, ngabana wa Kirinyaga na kina ngabana wa Murang'a amona gwikia rwarero ekire kanjo mangabana nikenda gutigira arigitani baba ne bakwandikwa ngugi eke kana ni thirikari Nkuruki ni bethirete bakiromba ntaira guchua nikenda arigitani baba bakethirwa bagekarata arigitani bangi baraba ekirikire mubango chocho cho thirikari Jeff gituma na ripoti yeu nayo ngwataniro ya arigitani kuma kaunti ya Meru, Tharaka Nithi, Embu wa mwana Kirinyaga ni bathithitie maandamano ja makire ja kaunti ya Meru bakiuria thirikari ithire kibaandika na bo ni kurita ngugi ya kibaruga ya arigitani kwa Nkuruki miaka 6 na ndi ni ara kinya Nkuruki bakuria thirikari ithire kibaria mbeca ciao cia gratuity na kuga bo baingirwa mendekithia jao bachoka ngugine bakethira bagita ngugi ura kubaterie ya watu waweze kuwekwa kwa permanent and pensionable terms. Si vizuri hao watu wakuwa nafanya kazi the same na wenzao ambao wako PNP lakini wanalipwa pesa duni. We should all of us stick to what the constitution says: equal job done, equal pay. Now, we have served 5 completed years. We have not even been given the gratuity, which actually should have been a show of goodwill because we have been working, but that did not happen. On Monday, the current CS is supposed to be meeting the COG. We want to send you with 2 things: that will be absorbed and are permanent and pensionable, because we have served in goodwill for 5 years
without going on strike. Ni maandamano kinya kinyire obisine ya gavana wa Meru Reverend Mutumanto Ithinkia ni are antumwa yao kiri gavana ujo ni etakiri muchemano jwa kanjwe ma gavana nethire akigwatana na gavana bangi bethire bakiandika arigitani baba. Monday the current CS is supposed to be meeting the COG. We want to send you with two things that will be absorbed and are permanent and pensionable, because we have served in goodwill for 5 years without going on strike. But it comes to a point whereby you have to make stand decisions, and under the union, we have downed our tools. The second thing that we want is our gratuity for the years served. It was gazetted, 31%. That was gazetted. Let us get for the years that we have served. Those are the two things that we want from you, because salary is not paid the whole year. Salary inalipa tu monthly. If the ministry provides 2 billion only, 2 billion, the whole country, they will be in a position to absorb the entire 8,571 UHC healthcare workers as they wait now for the money to support the rest of their current. So we just need 2 billion, the whole country, to convert the terms of the UHC. Akiaria kanyene ka gavana Mutumanto Ithinkia Daktari Julius Mbijewe ati gavana inyo akethagi present mantwana ndo tukuna Council of Governors Jumatatu ethagi present na area kenda na bobomba go push yomba gwita Ministry of Health kethira kwi counties nyingi kwigwa jakachiomba kwethira cia siri already babuzobete then yomba gwita the same direction counties chionde cia Kenya ijakurukitwe kwijarire twende ne Senate, National Assembly na ndene at the national level. So we are hoping and praying that, of course, they are very comfortable. Ilo twinde twe comfortable. Gavana nombere gwita union officials bombo karande guru barania montoyo ya Meru jege mantoyo gimamo mwere na uga rira kwena issues tutethira tukithithia maandamano mbere tukarande guru by union officials na thirikari tukomba kwa address manto yau kenda gutuika gutina ya to waste a lot of time tweomenara tweringa kerere tweomenara ura tugitagia mushara itukaraniria tugwarandika igo kareo ukariojo na ojo tukagwatana tukamove forward as one team. Nkiripotera Meru TV Mbita Jeff Wagitumam. Nkatho shimona Jeff Wagitumano ntubo ripoti yo kongera kuni ati mithangiko ni tete na mbere na gukujirwa ni akariba ntereshe Gembe North na bobo ni nyuma ya ntukwa kathomba kwethira bakitho kirone maitha kagita na karangombe ciao chita na mbere na kuiwa na kinya antu weta na mbere na kuragwa ni untu botomete MCA wa ntere cia amwathi jikena tathuranira mutungi gochumeria na kuga ati kinya nyuma ya bota atongerie gucemania na MCA sebantere cha Samburu mucemano jara tware jo kwarithia mantu jegie uria ngombe ire cia intere cia Gembe chigacokwa mungera nandi ngombe iji itithiritwe chigicokwa nera nandi MCA mutungi nkuruki ethiritwe kiromba mabitha bakore gutigira neba kuthithia operation kana musako nikenda akariba Gembe batekethira bagikaraga na ugwa na ironda bira bethirite bagikurukira na byo kumania na maitha baba bita na mbere na kuora mukiri wa Nkonja na Rugono Rugo. As the area MCA wa Mwathi wondi kora when a lot of victims when the victims 85% kan kuwa ora neo MCA siba kuma Samburu kina Rebecca kina Kevin Olentemana ora bawere bachokia ngombe cietu thirikari batachokia operation iendelee non tutomba kuthania mwananchi non tore mwananchi ero no kandiro na security ketho gore ochokio kwa weya enforce it. Ni MCA wa Mwathi nwethuranira mutungi aretete na mbere na kuwate antu bawe ba Mwathi no kabetete na mbere kuthringika nontu bowaga gibokaria na kuyirwa ndethi cio inyakiwa nyuma ya MCA Basamburu komba kwetha bakiwa ngombe ikethira cicokwa ontu bo butakarika na thirikari no kekiri na no kabatora kuromba operation na ende no kanto bakuringika ontuko kwa ntuko kiwa monkathai bopera bakwenda ni operation yombe kwethira kithithika kontuko na tia kari batora
tura kuringika ita kweita nkuria thirikari bweterete mwanka president tukua tuthira Gembe North weterete tuthikantu twaya wa support ire thirikari bwa gathantu batano bakwa milioni neto family manelelele taitumu mbere ni kukarandhe bwarie no mwire uteanjende nge tukwenda ni ya security na turenda batwe nontu last year when His Excellency and Deputy President Kithure Kindiki Wasani dira kindoket ya interior ni kwari kwe kubanganwa njira ya kwithwa twina operation na Samburu na under the capacity ya MCA Sibara na boba umete Samburu ba pulenji kizirikari barawani bakwenda bongwa mbere ya muchako kana operation yendelea kuona ntuba umia saindi barawa bacho bakarania na ntubo kenda ngombira chionde na mburi nibira chionde chirikite ukumana nanje mulima bendera na Samburu beta mulima bendera bakombo chokia thirikari batachokia operation yendelee riu no weta bawatanirite na ngavana Mutuma Ntwethingia bakomba kwithia bakirima barabara muno icendo iji iri njira imwe ya kuongela ukaria ntere iji no tukwina security rundi ikumira kome kambisabu ya tanjaruine tuwansi makinya ya turira barabara ya Isiolo Mondokas highway ndamwira eu nenko request na ntete ko inya kana mbino ntubira tukua kezirikare ka tukua tukawatanira nibonto kwa His Excellency nonto barabara security ampa na yumenge barenta yena mwanga mbere ata mwanga kongoka mpio ni turaniri njirerenge kuma wisara venance the security mikona sionde ke report na Meru TV kuma mwathi Gembe North beta mukiri ankonja kuma ntere cia Igembe twerekera monka ntere cia Buri ni arakari bagiciko bunge giki kia Buri ni bethirite bagicumiria na kuonania gucokia nkatho kiri governor wa county ya Meru Reverend Mutuma Ntwethingia ni kiraba kugana bathurire umwe wao ndene ya kanju yawe ya minister bobo bojite ntuko inkai nyuma ya governor Mutuma kweka kana kuritaria toria Madam Karo ta umwe wa minister bara kethirwa agitaniria ngugi nabo ni arakari babana ndeba Buri bonekene kumene ria bonene mujumbe wa ntere cia Buri Mugambiri Ndikiri na bobo ni nyuma Ndikiri kurita miario ya kuga ati gute muntu kinya umwe kuma Buri wethiritwe akithurwo ni governor Mutuma kiri itebibi bia CECM kagitene kau nawe umwe atongere ba ntere cia Buri witikene Kalembe Mutuma nethirite agicumiria kinya na kugwata mbaru itagaria ria kuthurwo ga Karo kuma ntere cia Buri ndene ya kanjo ma minister ya governor Mutuma Ithingia akariba Buri bacumiritio cokeria Mutuma Ntwethingia nkatho nikira bakuana bathuririte omwe woya we Karo karia ari omwe wa CEC kiri thirikari ya kaunti ya Meru na barua ni baniri Buru kwa marito mbeta waridia nikagwirio murithi na mpumite na ari kirwa na ari ward na mbere bwakwa ni boro mpomba kuga ndi gucokia nkatho nyingi muno kiri our fourth governor Mutuma Ntwethingia twamenya Buri na recognize Buri ni batikwithira ina mutongeria CEC Karea Caroline Karea wa Kirima ugende mukaji wa Buri constituency mbugito gwiritwe muno nontu bwa governor wetu Isaac Mutuma kumba kwithirwa gukonsinda Buri the second time omba gutwa CEC jawo gwitwa Reverend Karo Karea achiariria aja kirwa akurirao kwa mukuru gwitwa Kirima Ntotiribi akora agitwitana aja St John mantu ja Murungu atuthithire twe youth seminar atwitana mantu a Murungu atwitana mantu ja gutikana na ndawa cia kurebia na mirandi enge mingi community kambugo ibuaga nontu bwa our fourth governor uju Mutuma Ntwethingia nontu bwa ngugithongira aratuoneria batu antu ba Buri gutara kari getu kongwa kara tuchiere
Undi mukaji okirwa na reward kambuge ibwega no ntubwa our honorable governor wetu, fourth governor wetu wa Meru County ibwega no ntubwa kuturikana batwie turia antu baburi katukuribwaga mheshimiwa no ntubwa uri thithitie Nkuluki ni bareanite na miario ya Ruaya Mumbungu wa Buri Rindikiri Mugambi arauite Buri tithuriri muntu kinyomwe na karo karia tokuma Buri nkwenda kuga kiri atongerie bangi bara baringairwa kura ndene ya Buri bara batije marito ja antu bara baringaira kura katukwira mheshimiwa wetu Rindikiri namenye karia aciariri Kirua na kethira atije Kirua ariko onde mucore wa Rindikiri weje nkuonia ara karia umite ethira kuri muntu ini ukurwa nako itunatige nakire kirumi kia Ngai puru neje itutumuonie njeo neje tumuonie antu bao neje tumuonie na haria umite kethire ibande bigwetua tukanenkanira na nye ibande ketha ti ibande muno batu tugeta tumuonie kwaone aja kari gaciari aja tuburi twa bojo itu toto itheare aja kiurote kumenya mutongeire ketha kwe mutongeire ote kumenya tukamuonia mheshimiwa wethero tije antu amba ukoria mbere umara kuga batwe twe left out indira igurwa no rugire karo na ite kibande kiawe mheshimiwa wenda kibande kia karo unde na ke person nkwijite akyo in case ukeja gukienda uningo kale na kibande kia karo nikenda ugakiona na wone na aria karo aciariri nayo ni miario raikirinya ni Mutuma Kalembe akiwa karo karia umite Buri Buruna atongeri babati kurekana na andwa no muwata mbaru tumba ko define mwana omuntu kana define na aria aciariri kana uga arite kibande inama ibande bionde biantu baburi bakarito bikathoma no thimenti no tukana gaga getu kaburi karaciario rua ko twinde to migrated from no thimenti twagitwa ko urambomba kuga indwa ire kano nacio karo kira murungu na amumurikire na tochire anene after kuritira murungu guge na choko na gite utemana mheshimiwa wetu Rindikiri Mugambi muruithania wigwa bobo enkoro neku muntu ari akunenkerwa giti mwana ona nenkerwa giti tutumba kwithirwa igita rionthe oria twana kana kange tofauti katikara ugo kwenda kaga kuringwa muto kagakua mheshimiwa kiao na uma bya kwirukira fununu to kuigwa kama ntu jau ja kwarua ati we na muntu okuretete muburi numwe mwana oburi numwe na babatere bonthe kwithirwa bakituritawa equally I wish tukeja wikumia muno turi arume ati tuone yaga batwe twe superior nkurukia akina mama kwithwa inya batwe ketha batwe inya batwe ituguragwa tukagura na uka turo tutumba kwa gwitana ara tumite is better tumbalance tu bothe na nature na ketha mwana ore akwego na umite aja aciari bo umite aja imbibiro tumoro anwe Reporter Meru TV kuma Buri Mbita wa Mwende wa Laiboni kuma riboti uyu Mwende wa Laiboni kuma ntele cia Buri turingia gataroge tumwe ko twerekera Monka County Muturi izi ni county ya Tharaka Nithi ni aria akari kuma ntele cia Kithigiri ndene ya wadi ya Marimanti kiri giciko bunge kia Tharaka ni bachumirite na muthuro jo munene na kumeneria itagarire mujumbe wa Nterizi kuremo kubathondekera barabara ira bakuga yumite Marimanti primary ya gweta Monka Mushijo ure wari mujumbe wa Nterizi Mburi Mwiro nyarabo gweta kuma Mburi Mwiro akuma gitine barabara izi ni ethirwe igitezanirwa bakiaraniria metha yetu anteto akaribaba na ndene barombete mujumbe wa Nterizi Tharaka gitonga murugara kuba kana na kubathondekera barabara izi utore mwandiki wetu anteto ndagara wego na kuga akaribaba ni baugite barabara izi ni thirite kibathangikia kwa kagita kakaraja kari muno kuma Githigiri gwandia Marimanti na barabatumagĩra barabara kuma Gatunga primary kugendera kwara wari MP wa Tharaka Mburi Mwiro kumera ngwemwe bakuthate kuthukanga kwa barabara ino amwe na kwithira bari na mathiko ntugo ya roba kiranjimika kuthingata barabara ino wara mikurungwiri ni kenda gomba kwithira bakithika mathiko magira tuyitaga nundu ba muchiba wa Muriwaia barabara ya kuma Gatunga primary kumera ngwemwe niyo itimite tuga turiaga itukuthikania njira enu thaino
ncheriria turi bayo twate kuthika twateyanirwe MCA na MP urari kutha ino MP augire njira ya Yamburio Muiro taino augire tirutha njira ya Yamburio Muiro indi ikyo twana tucheria antu bantu tukamata mwiri na gituro tuya batu wate kuthika njira eno bakithigiri kintu kia kina thina muno ibarabara gutwikika na thina muno no tutwika nene betu anga ibaurire na ntiko meimbie na thina indi jo tukurutha ano tubama tumaru tukenda gukamatirwa gintu kuma reserve yetu no aturuthire njira no tutiengare yomba kugenda indi twirutha barabara eno emuthi no ntubwa thina ira twina cio mathiko mentura twachwa mtombo tutetheria turutha barabara bwarema tigutujire akuma gintu thaa 10 na nuchu na kuringana nuntu itutete membrother na kuringana bora njira gitu kangite twachurika tugambu aturi no batwitiga nuntu mwiro tiekirika gituro kuma ramini guchureta monka muyara kwa nyoka irare kiganu endi ro twetire aturi twanjirio churika na boibo kuona tukinjenja kajiraka na bando tutiarekia nuntu kaya kuga tara mbere nino njira nduku muno no tuthite thaino ndi igete mira tumira uguona tumira na baba twitiga batwitigite na inkwira ngai bwega na rende boro thithirite ngara kiri mujumbe wa Tharaka Gitonga Muruari kwithura kabo uthatirite mugongo kiuthi na mbere kiuga barabara no bwituraga na kwogu bakiure mujumbe wa Tharaka gutigira na kubaraithia tutura kurutha njira eno akira twina kiathi kana twina muchiba toyo no turuthie njira ino ya kuma Katunga primary kuthi ngwemwe barabara eno ni nkubi kubura kwa Yamburio Muiro kumira ngwemwe na thaino ndi niyo tukuthika no ntu itwateyanirwe ni MP na antu babarugamirite ndeni ya Kithigiri sublocation ndi twiromba na itejo kinene mweshimiwa wetu na twigwikane aturi atikauge anga mtu fulani na thukangirie ntura ti atutetheria kwa wendi bwake thano kaneta kura no abwitura njira eno bwikarayo ikariyo barabara eno ya kurukiti Yamburio Muiro gwakera na yatwikite kare makinyu magaruka na ataumite ni tukurigwa muno gitumi barabara no yatibigire ni atwikire ni kurema kinya ikurimwa na no ricocio cikinyira mbinge cie yagirwa ciekagoto mithanga ciegora thuru barabara eno kwogu na no the shortest road kuma Marumanti kuyaga Atonga na no nkare cia turakujira ria ya turakurimwa amonogu baurite rodi machos Tharaka Nithi gutigiri bakugarukira nterino bakiuga kigunikira bonetera muthika gitakara mwirari MP wa Tharaka rodi machos bara withagirwa bai nturani cia wetu batikinyaba wetu baya bachokera sendi ciegumo bakarunga runara indi batathungia na njira eno kumira kwa Muiro ugwatania na ramina mbere ya ngwemwe ito chwero inyarundi machos bantura cia wetu twikane wa kwithirwa no atwitethie twingwa wewe tutire mironjira watwikana twingo gentwe twingwa ninkuga thirikari ukaja kwigua nigarurite metha macho bachendi imwe nijo bekajiraka na no akokinya Muiro ayana kona no Muiro na rutha at least na tuturagira kamwaramu at least nyakuru atibo mokaogo kuma Githigiri wandia Marimanti gichigo munge kia Tharaka nkiripotera Meru TV ritoka mbita ndagara waiguna riboti uyu ndagara wegona kuma gichigo bunge kia Tharaka ne gutwa kanyaga kwithirwa tukiumagaruka ndeka inkai sana ugeta kuraza no ntu nichokerete na nteto nkoroki cia Meru TV otuko Msimu wa kuvuna chapa na tatua tatu. Kuna guaranteed 1,300 vuna cash baada ya kila nusu saa na daily vuna bonus ya 1,100 kila Jumapili. Unaweza vuna hadi nusu milioni ama tuktuk ndani ya Tatua Bonanza Live na zawadi zinginezo. Vuna chapa leo na tatua tatu. Ingia kwa M-Pesa paybill number 150 150 account Meru TV.
Amount ni shilingi 10 hadi shilingi 1000. Over 18s only. Gaming can be addictive. Play responsibly. Hapa Tatua Bonanza Live Show Tatua 3. Kazi yetu ni kuimarisha maisha na kuhakikisha kwamba tunakusort unavuna chapa, unavuna mali. Niko na mshindi hapa. Inaitwa Victor Mutinda. Victor Mutinda. Wagu mangali kwesi hapa. Mutitwande ni nusu ya Mombasa. Ulijishindia nini Mutinda? Car wash machine. Tatua umecheza muda gani? Karibu miaka 10. Unajisikia aje leo umekujia car wash machine yako? Nasikia furaha. Itakusaidia aje hii kwa maisha yako? Kwenda kufungua biashara. So wale wajacheza Tatua 3 unawaambia aje? Nawaambia hii mchezo ni ya ukweli. Mwenye angependa kucheza Tatua, acheze, ni mchezo ya ukweli. Hongera na congratulations. Asante. Tatua 3 tunasemanga rahisi kama 1 2 3. 1 2 3. Hata wewe unaweza jishindia, unangoja nini? Cheza Tatua 3, uvune chapa, uvune mali. Sajo! Vuna chapa leo na Tatua 3. Ingia kwa M-Pesa paybill number 150 account Meru TV. Amount ni shilingi 10 hadi shilingi 1000. Over 18s only. Gaming can be addictive. Play responsibly. Mumero ugira atire kuona giembe kiaringwa kuri na gintu na nikyo gitumi bati tiri Meru TV na Dere FM twikinyetie tauni ya Nkubo tukimenyethia arimi ba majani, arimi beria na arimi ba marigo ati tugukinya tukaburetera atongeria benu boboli bioria na babu chokerie tugitegera mawega na mathina jori mugubu nindene ya rumuriro siasa warugakujire mokwemwe kumaja uteri nya Fortunas Nkubo tariki 13 mwezi Jwana wenani njeri wa cheuke ugakurukirwa Je, unatafuta elimu bora yenye ujuzi wa kipekee? Karibu Embu College, chuo kinachoongoza katika taaluma mbalimbali. Tunasajili wanafunzi waliopata C kufanya diploma, D kufanya certificate na waliopata D minor na E kufanya artisan courses. Jisajili leo ili upate kufanya courses zifuatazo: School of Accounting and Business, School of Engineering, School of ICT and Computer Science, School of Education, School of Cosmetology, Caregiver Training, Driving courses na zinginezo. Wanafunzi wetu wamekubalika kufanya mtihani wa NEC, SIDAC na ule wa NITA. Tunajivunia vilabu na jamii za wanafunzi zenye msisimko zinazosaidia kukuza vipaji vyako, uongozi na mtandao wa marafiki wa maisha. Wahitimu wetu ni vinara katika sekta mbalimbali, wakiongoza na kuleta mabadiliko makubwa. Kwa maelezo zaidi, piga simu kupitia 0721 152 709 au 0741 871 257. Au tembelea website yetu ili uweze kujiunga nasi. Embu College, skills to go places. Akariba ntura ya Gakando wa ndini ya Kibiricha Boro ibasiumiritie kuonania kuria kwanirwa kuo nikiraba kuwa barabara cia ntura iwitetereka buru na kaita ya kakambura ibare ya thina muno Tita riakwa Faith Kendi
Ndera na cio ni thuki muno inya tutikwa ni nya bikibiki ciongo itukumba gutonya kuma ntuge mwanka gakando primary komugira ukari wa ntura ici ya gakando na aswa muno murimi wa matunguru mboka igwachie bibio mendemete muno na challenge yetu niyo barabara cietu joro kuona ichingene muno ataga janjire ya gakando kuma gakando Methodist gwita kathine njira ira bwije muno kwigitara yakinyete yarete nyamararimi ko muno kire former governor iria atumite mukuru moinya to marieto ja trendete TikTok njira gwitategera monkanani nonto governor ugira nejete at the end of the day gututuona barabara cietu ja barabara kuma gakando Methodist ikena mamwanka kathine barabara yau yethukire tangu 1997 igitara ero nino na mwanka na aru barabara yau itathithua barabara yau mwanka na aru nya bekibiki itikurukira twina inya barabara ingi iri aja ya gwitwa ya Kambabu gwitia kwa Kaimenyi stilo barabara yau yetwikire gitara ero nino na barabara yau itathithua banya ri barabara inyere ngitutumaira nene ere kuma ntuge gwitia mojojo na ere kuthithua tulerigirite yomba kuthithua na mpwena ya tutethia no ntobo miguru ere gatagate yau lakini andi kuraurire na tutikumba kuhitira ku na rero mbareo kiri gavana wa kaunti ya Meru Mutuma Ntwethingia ni ucokaniria thiri Meru no tie Labour kugunekana kubwethirwa barabara iu Mutuma Ntwethingia tegera njira ici nio ina skuru ya Gakando secondary na ina Gakando primary na ina Methodist kanisa iri aja still ana beto baba gwita kiborio ne primary no yo njira ya botumira na njira yingi na botho kuneturika ina makutha manene muno so tukuramba muno nitegerwe kombeka enjora tukathithirwa drainage njega nuntu ndojiri kuma bakibani ndere iri na mirano na igakinya thai gukombeka igekirwo drainage na maram twabwirwa romba antu ba kaunti na thirikari nene batutethie na gutunjira njira itukuria Mutuma neja buri itumukaribisha no gavana wetu fonao na itukumwa heshima leo ja gavana wetu neja tutegere thini iria twinacio ntureje yetu ya Gakando na buri kwa jumla batu twina thini barabara ya kurigaria no barabara cietu ciirigite kuthithua miaka itirikaneka itukoromba gavana ule uri kuna heshima ibachoke no ntona ndi tukuigua thirikari ni karibu wega barabara cietu tuthithirwe na arimi bombe kurita ngugi ciao na njira njega. Kiripotera Meru TV kuma Bore Mbita wa Mwende wa Laiboni. Kongera kone ati Peter Kirirembe ureno mwa musiasa kuma kaunti ya Tharaka Nithi na ora umetendene giciko mbuge kia Mara na shumirite na kuonania kumeneria bunene mujumbe wa Ntereche Tharaka Gitonga Murugara kuningana na Kirirembe augite mitaratara kana njira iria Gitonga Murugara agutumira kiri siasa ciawe ni njira ira cithiritwo cikikurukirwa ni Kagita ni ara aeje ngerekano ya ora Murugara gweta na mbere na kweja na irio ara kuningana na Kirirembe augite mujumbe Murugara abatere kuritana akariba gicigo mbuge kia Tharaka uria bakethirwa bagichwa gairirie bibi endite gwetera Kagita kara agetaga na mbere na kubatetheria na irio nkorukina ndina rombete mujumbe uzo Tharaka gutigira na gwetithia na mbere siasa cia witi na mbere na maendeleo endite gweta na mbere na siasa ira cithiritwe cigikurukirwa ni Kagita Musiasa ulinkuma kuma gicigo mbunge kia Marora wiyikaine muno ta Kirirembe na ebumirite na kumeneria mubunge wa Tharaka Gitonga Murugara ara ugite Murugara atire na njenda no eriku kiri ciaca ciake cia giti kia gavana mwankani wa 2027 ende no akakweneria ringi kura na irio bia kuria Gitonga ni weganga to irio aba imbura neganire mwena atigane na irio na arute wironge wena gito tiye kuretakirwa irio untu mwaleterwa mutu auke mukaleterwa nitutige kubenwe na irio niturakethire na ngai aturarime tukite atia so ni basiwe murathi ungi akiuga Gitonga nenkagire kuruba kuru irio baraba nenkagirwa mbeca ithirikari ara ende amuritie bantu ya kunenkere kuruba kuru irio na bandikire ana bago baraba kabatethia ngango kumuletera ndengo aina janto ibo janto maine maratu kaleterete ageko ruto na leo kirie ni magokia ngiritie kana ni na jana mathomithirie ni me ukijana jage akuru mau mandike
nikenda manena gake kuru mariko nitutie kubena gwena Muthiani akiruta mbito kiria ringi kura kurega kwenerio na irio baringira atongoria bathuku kura inde ibaraithiria atongoria bara bagukara na mwananchi wa kawaida maturani tuthurani mutongoria uria atigakara Nairobi agekara na ni ntiaragwa nenda mbendaga mutongoria ro gutethia ki nitutigeni gutumirwa akiri jaito ujinga nitutige kwa thagwa nanda haleluya kiripotera Meru TV kuma gicigo mbunge kia Marambi ta murimi wa mbogo tucokere aja kathatuna kama Meru ndene ya mutindo joka ngangi ni aria murungamiri wa ritingugi ndene ya bisi ya gavana wa kaunti ya Meru Dagitari Julius Mbijewe muthenya jana arua nombera kwithirwa agika mucemanio na bamwe ba ritingugi ndene ya bisi ya gavana kire mucemana jojo atongere baba ne bethera bakiaria manto kathumba jareo mitaratara na njira ira cikethwa cigitumirika nikenda uritingugi ndene ya bisi ya gavana bukethirwa bugitana mbere uria gukubatara Jeff wagituma na thirwe gikinya nterezi na gutubangana ripoti una njira entarero Meru building together Meru twage tuyamwe nawe Daktari Julius Mbijewe murungamiri wa rutingugi obisine ya gavana muthenya jana arua na thithite mucemanio na barabeka utheru obisine cia gavana wa Meru mutumanto ethinkia nikenda bakariria mathina bethirite bagikurukira gwakagita nande na ore bakethira bagitaniria ngugi betite bwa mbere na challenges because bioro bimwe birali blocked tromba gutumirika maybe some lighting here and there lakini nchokinkadho sana ki director na the entire team nonto ko move with the speed na ensure kwina lighting ensure kwina good cleaning in our toilets and these other areas na valitete ngogena limo kwina difficult circumstances kwa raidia mantoja mbakwitha bena protective gears cia ko batetheria kwenshu nyabo batie endangered batina changamoto uromba kulita ngena bacoka gutuka bakwajwa nonto bwa kwithira batina intobibia kubaligeria kugwata rukoruria so kwa niaba yanga bantu ndobera pongezi na bendere na moyo juu na nkuruki twaire ku motivate the best we can wenshu na babe comfortable kugene chiao Nkuruki Daktari Mbijewe na kuromba kwithire kwina urumwe na ngwataniro gatigati kabara bakwika utheru obisine cionthe cia thirikari ya kaunti ya Meru o amwe na atongeria bao then also mbere nabo nyabo alitingugi betu ndene across the county that they co-work with this staff also non ore nywa kwenda kwa comfortable no nya uju kwenda kwenda ali comfortable kenda ningi twina cohesion tumba kwenda tuna tukijenga Meru pamoja na including inya offices zile ingi tunachio outside the headquarters ke sub county sub counties chetu when you bange benara ule nyabo ensure that the place is clean and as a county that is the face very very important to ensure we start on well area challenges in some of our towns kumagokura na mko blocked drainage systems can blocked na ingi watu ka chino kalite kuruki it's a big challenge but our team is working hard when you back unblocked na narea kuna challenges ya kwenda replacement ikadhidwa kiribara nabo bakurekeria siwenji gatonya kiremuro ntuko ciao nande ni intare kurokeria sewerage eka flow through the towns eka flow rojine rukoruru rutharu ni nya heavy metals na ifaida their way back into our bodies. It is another hazard na tutirekeria mantu yu na ndiwe mbere tuja kuwata mbere uja kwa prosecuted tafadhali can you kinyagwe mind about maisha yaku maisha jana baku na maisha ya turi baku so itoe wa message toa information na ara ukona rojiru nikanite report to the nearest public health officer na batu to can force na mtu kethira ati kwenda guti sheria tukamugwata na prosecuted according to the law nonto jabau they are an enemy to themselves and even to the community. Nkiripotera Meru TV mbita Jeff wagitumam
Motegeri nyuma ya Meru TV kumurika kiriro amwe na mateta jakari kumantere chagatondoni ndene ya wadi ya Nkondi kiri gicigo bunge kia Tharaka. Bobo nyuma karibaba guciumire na kiriro gikinene bagitata nonto bakuthukanga ko barabara cia Nterizi. Nande MC wa wadi ya Nkondi Royce Keneta Patrick Gitonga Githuka nethirite gicumirie na kwariria mantu zaza kuringana na MCA Githuka augite ati mateta ja karibaba nijarikite gukinya kire obici ya governor wa county ya Tharaka Nithi Muthomi Njuki na bakethira bakithingatirwa nikenda bakona uria bagatethwa kuthondekerwa barabara cia Nterizi. Mwandiki wetu Anteto Ndagara Waigona nethirite akiaraniria na thimu na MCA ucio Githuka nikenda kuthikira macokio jawe kiria kari nyuma ya karibaba gucumiria na guteta nonto bakuthukanga kwa barabara hizi. Na MCA wetu ureta wa Kabogo barabara eno ni thiete mwanka wa twaretie na Githuka MCA na atokirera augaga kaya auga na rombire tiratanga yarema na njira no meni arathia wa no cukuru na kanisani kirero giki gia kariba gatondoni karorere wandia Nkondi gikonenie na kuthukanga kwa barabara ndikiombete kwithero gikinyere MCA guntu goko Gitonga Githuka aratukerania no na njira gukurukira thimo mbete kwithero kithereni barabara jaguntu goko ichombete kwithero Githukanga akiuria karia bakugena gweteri nonto tayari nombete kwithero akira mararamiko mao kiringavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Onesmus Muthomi Njuki kwigua matheta ma akariba Nkondi kuhusu barabara ino ithukite muno na no manjira cia Nkondi ward na kukungi kinya ndeni anturani ino ingi ni nthuku sana ende kambere bagena wetereri na nkoro cia kumba wetera no ntwegitere mbura raurire barabara cio ndei cirathukire ciaturikangire miguru hapa na pale ende mbere mantoma barabara monde imakinyitie obichira nene te obichi ya Gavana Muthomi Njuki nontu nowe wete kigina kirakio nde kogu ingino irombare yakwa kubera bagena ukiri batikae kwa tabate yaniritwe tibate yaniritie na imbiye wire akwera bandurire na moya acio nina kuira matheta mao na agumbere nkuinda raidirie ko Muthomi Njuki ari Gavana wetu wa Tharaka Nithi Gitonga kere na ugite bota MCA tayari bombete kwithora baikoro gakigina kia barabara na arabombete kwithora kinya bagikiongera kere supplementary budget ya mwaka wa 2024 mwaka wa 2025 akiwa gintokera bota MCA betereti gutigera Gavana Njuki na kuingia wira ne bora baikanire na no ankuririkana aruaru waitu amukurukirie supplementary budget ire na mbeca cia barabara iruturongere kenda njira cietu ciumba kuthondekwa na nundu nao baririkana bwega mtu wetagwo MCA tiaguo wena kigina giake ti ugwe matheta twira kwa Gavana akaomba wekea programu ni cia kurima barabara na ndenda kubashwira maumonthe Gavana na mumethani yake tugena gwetereri tuone bura tukuruthondekerwa njira inu cietu mbura ya gutenya ikenda kumba gukurukirika ko batike bena wasiwasi ni Gitonga Githuka mbakaritie ta MCA wao na njira tukathondeka munene wetu Muthomi Njuki achikira mutaratara ni guchithondeka na igitari ari agirite mbere mwanka uyu wa financial year ya 2024-2025 ethira agu June kuma gwadia Nkondi gicigo munge kia Tharaka nkiripotera Meru TV Gitoka Mbita Ndagara Waiguna kire ripoti ingine ati mwenda ithili ureni MCA wadi ya Kithina acumiretie na kuonania gukenera kwa wana nkuruki gucokia nkatho kiri Gavana wa kaunti Meru Reverend Mutumantu Ithingia ni njira ya tumirite ya kuthura kanjo ya maminista barageta na mbere na gwitaniria na bongo Bobo hujita kagita na kare Minista Baba kana CEC Baba Berigeri Kongo Mauri na nkuruki kuthojwa Alamisi ya kiumia atwetete araba kethra bakithojwa ni kamiti ire kethra itongeretwe ni Speaker wa bunge ya kaunti ya Meru Ayubu Bondi kuringana na MCA Ithiri augete untu bubu buronania ati Gavana omweru wa Meru Mutumantu Ithingia akethrwa agitira Ameru bonthe ngugi atagutagera rutere ruriku kana ruriku ankwenda uchokera Gavana nkatho nontu bwa list yake mawaziri list ya mawaziri era Gavana aritire nkienda omwira congratulations inya before mbera mawaziri o congratulations nkwenda kwira Gavana congratulations so far Gavana kuma yako bichi na itite bwega na onde Lindo Minority County Assembly ya Meru nkwenda omwira congratulations na nkienda
kuga anto bau gavana aretere twaba support karia county assembly nikenda tukaomba kuona thirikari function kana gavana ombe constitute thirikari yake function tumbe wita mashinani na twambie kuritira antu betu ngui no ntukikyo twendete tutina time nyingi muno ote mtu erende fondware ingi tutina time nyingi we have only 2 years cha kurita ngui na miaka leiro tukenda kuritira antu betu ngui sawa sawa mwankantu banirwe brabunge inkomenya kuuma gavana anywire muma itikia gavana deputy governor ite county secretary itebia mawaziri kwena achora baba ingi mno na Meru baithirite bakiwishi mwenda ithile ba na mitandao ne ki social media baba ingi ondingira thimu baembera manto ya kwa deputy governor manto ya county secretary manto ya kwa waziri of finance and so many issues so antobeto inkwenda obera thank you so much nambere boya non to bombish well kinyanga ba naturally ne ndete join executive mutethia kutungatira Meru na arutero executive especially muno kinyete county secretary lakini porambe ndakwira Meru ambe ndobera unde kwa element ya maingi position inerande nyombo mbotetheria ngavana saindi na tea kwende to enga utongore brabo are okenda tu creating way nte ngo utongore brabo are okenda de mwenda ithile mpewa ngui kana benefit nde mwenda kiumbe unde ngo utongore brabo are okenda Meru bona peace kenda Meru umbo ukura na kenda ntubetu bona maendeleo not for personal interest so na ibuntu ngutura na nkoro emwe congratulate antu para bonde barero positions na nkiuga anenda antu para bai na opportunity ya kuomba kwetha baita gavana ke kurani Meru county na ke kureta policies iri kaomba ukuria Meru na turu teroro ngetukaria assembly na tu policies uchi onde ira bakareta nondu ne antu bai na ume na nyangavana mtu ina focus na agenda tumba kwethira na atu twechikurukia tochikurukia kenda policy ite antu betu na kenda Meru isonga na mbere. Mutegeri wa Meru TV ogorobona ruo kirirugono rwetu ro mwanya tugategera rietwa Mwigembe Omwiru. Rere ni rietwa riambiririo ni gikundi kia mbeu mbithe kumantere Chigembe ende monkera na ndeta o mutegeri wetu nwithiro tokimanya Mwigembe Omwiru no kana ina rietwa riri riumire murethi waba na ithritwe akithoja gwita ntere chionthe gutigira na guturitana na gututariria ina rietwa Mwigembe Omwiru riumire na no uju witawa Mwigembe Omwiru. Marito yakwa mbita wa Joseph Kirema kwa Tabarimba kuma Kiego Kinyanka Kiego ya Ntovosu want Kinyanka sublocation Kiego mbuli ya mandia Mwigembe Omwiru limbiwe tuwe mbiwe tu anto baba inge muno baba okera ende ndakaicha ndugeni ni ba okere te baba inge muno bakya cha mantu ya Mwigembe Omwiru lakini mantu ya Mwigembe Omwiru baba inge nyaba korwa batimenyane ya kuwa atia kaba kayokedietwa ile akamatwa bakanga na leo Mwigembe Omwiru ura watala we Mwigembe Omwiru ethairwa kuma wana bwake guciara na thuaniri ni aciari bake kaciarwa kana kakauirwa nkemi tugwe kuringa rukemi kakauirwa nkemi cie wabikaunwa irio na ikwa bikarewa ni aciari bonthe bantura iwe kethwa step ya mbere ya kana buruku magaciarwa kana karagakura ura Mwigembe Omwiru athithacia kana kana gakura ende gakura gakinya kiwango fulani mbori ekarewa nontu bwako kakero kakwewa mbori ekorawa ekarewa na yarewa ni antu bamuci aki kiule kithiana kenge kia gukundeka kana kenda kakura kai Mwigembe kamili kana kara kaitaitia ikatamairwo mirai kithigana kaeye ikatamairwo ntuma kithigana kale nikaewa mutiwe wa muthuri kana Kimeru kingi kia mwakieta munungu yetha yese tugathoka wa Kimi iyo ai milungu mithuri ayakuru
Vyenye vyana ngara chuma. Euno kuthwanira mwana kendethera ai mwembe umwiru. Kuma au kana kara kayi gakura gakinya kiwango kya kuritwa nyumba ya ina kaeta kakaya barieto ringi marieto ndo eta na wa bavianyele baviankolu marieto ya yau ya yebi kuru kaka yebi kuru na kuma ntuko kana kauka tungu ma nyumba ya ina ringi na kateso na muruo yani mekora era kimabya grande kateso na mweko na kateso na kiberera yuruo osoro na kateso na shua na kateso na soburia na katera mukuro na katera nyumba ina kauka akora gaso kurara aro na yethe kamoye kau karia kakora mwanka bakinya itara weta kuma nchibi kwe watu roma wara tawa nchibi na roma wani yebi kuru kaka uma nchibi weje boko bada stage ne kware na nkorio ne kware na ilairwa ne kware na mwedrwa ne kware na muriera ne kware na tile hii stage so yebo kuru kire mwembe ora watara mwembe mwiru ne usonde ndo atusonde otero ato kinyaro mwero te muma kire ndo atundo ba kura mwana ora ya kinya wita kutanwa nora irwa ngere mburienge ya kumukilia mikoro niwa karia mburiele mikoro na kinya ule wato mwanya kuma awi goda kwenda ngere kieni yorwa wala ba kila kenda baita kutanwa kwa mwembe mwiru na giatumia rieto riuma mwembe mwiru tikare ore mbere muno neka kwambire kungana antu kabila ande kabila ina ndo iteko bwethera watorura amiru bongwa mwembe mwiru akubwethia niwe giatumia bathura na guteka mwembe mwiru mwe ubatera kubwethia ndo atoireko ndo atoira niwe giatumia ndi gietera neka mwembe mwiru. Kira ripoti yengine ati spika wa bunge ya kaunti ya Tharaka Nithi Uroizi Kenneth John Mbabu na ritetembetwa kiri akariba ntere chechuka igamba ng'ombe gutigira ndiba gucumiria na kugwata mbarumbe umbithi kiri mithako iria abangenie kumekana ta John Mbabu Cup akiaria na metha nteto wa Meru TV na ugete mithako ezi ikethirwa igitetheria bwonene mbe umbithi na muno kuba kuciria nikenda bakethirwa bagitetheria kiri muturire jwao. Spika wa mbunge ya kaunti ya Tharaka Nithi John Mbabu rano yambiritie mashindano ma mubira wa maguru ndeni ya gicigo mbunge gya Chuka igamba ng'ombe mashindano maria makumenyekana ta John Mbabu Cup augite mashindano mama makambiria ntugo ya Jumapili ino kieni gya Kathwana ra timu ya igamba ng'ombe karuguria mashindano mama ye na timu ya Mariani tuka launch kikombe giki tariki 13 mweri wa April tugakironchera kuria Kathwana baria timu ya igamba ng'ombe ikaringa against timu ya Mariani nikenda tuone musindi twenu muthenya wa tariki 20 niyo tukalonchera kuria Kibubua kuria timu ya Mugwe na ya Karingani ikegwegeshindana na timu ya Magumoni United. Mbabu akiuga ntugo ya kurugura mashindano mama kera musethi agapegwa kiegwa giake ara no mushindi wa mashindano mama kanenkerwa 300 wabaire 200 na wabathatu 101 endenu tukoino tukanengana na iveo pa individual players tukia launch but obo tukegwa tuthiete tukanengana na iveo kuma world level bora timu ikegwa ikithakaka kinya rira tugakinya finals ambayo finals twaugire timu ire gacira tukamenekera 300 ire kegwere akaire 200 na akathatu 100 irumanirite kagita ni wagakumba bua ugite kira timu ikegwere mashindano ni mama ganenkerwa kiegwa kiago ara ende arutite mbeto kiria kariba gicigo mbunge giki Chuka igamba ng'ombe kwibumiria kwa wingi kaingo bomba kuona Talanta chia na bago kini timu cionthe ikona iveo kuringana na waria ikegwa iparticipate ane tukaribisha antu monde ma igamba ng'ombe sub county tariki 13 au Kathwana niko tukiringa launch ya mbere tariki enu za 10 kamili na tariki 20 ni tukumkaribisha mache kule Kibubua stadium niko tukiringa launch ya mbere ya mbari ya
Kiripotera Meru TV kuma gicigo mbunge gia Chuka Igamba Ng'ombe mbita murimi wa mbogo. Tugitegera riboti gie manto ja kimerani ati arimbe mirani bakathite mono ugibora William Ruto uria augire kana ajukiria manto jegie miran kruki abiashara baba ni bonne kumeneria bamwe bantu baraba kugeria gutonyithia siasa kiri manto jegie biashara ya urimi na wendia pomira ndia humawa na ndatu ya miranda ndara kauntobo siasa ikwiyira aringi biashara bamira ni bombite kwithirwo bakimeneria bo kadha na nkruki bomba kwithirwo bakimeneria muno baria bombite kwithirwo bakiuga ati kugitwe kinya maandamano ni untu bwa mira indi ni bombite kwithirwo bakiuga igitene riri mira igatonyithio siasa-ine iriku kana iriku ni untu president ni arajukirie untu buria na inya muno nomba kwithirwo akienya na ngugi ya mira nibitawe tonga ndolo tuiritu muno nontu bwa ura initiative ira thirikari yetu ya Kenya iyukitie kana twira bayukitie ya kuthiata mantu ya mira na kuhakikisha thoko cia mira ikuruoka nontu rais na ira au na aratuthikira rira ngavana requestire rais olelie mantu ya mira sawa sawa na mantu yau na nyaka thuri murungi na yariririe na inya mheshimiwa John Paul na yariririe kwau na rais ayukie mantu yau seriously na arau nende antu bara mantu yathatu na wewe nene no ntukwenda kuwa kana nkere kindiki no rawo yana vandik tinara kindike kuromba nkira mantu yana na nkerwe na kindiki narambirie kulainisha mantu ya mira kwa ukuri na ntu barabara yete kuthio lonka bakiwa atwambirie kwandamana angatwambirie angakurwa na kabila ba angatwambirie kwethia u tutemea kuthithio utafadhalini no ntu tukia kuthithio katwakareka tukurwa na president katwakareka tukurwa na deputy president katwakareka tukurwa na governor tutiomba kwandamana tauni yetu tumichafua na orende tukiona president na yukitie initiative ya kuthithia mantu ya mira na mantu ya mira yagira betawa Silas Kitonga muturia ndi mukario mawa na ndi biashara mira ulikira nkwari ntuwe na arwa kwa ntu baragwa baraita bakiwa kwika ntu bairite batatu mira na batumiri mpia kuma Djibouti akwenda kwira ntu betu nurongo na ndia Somali no kwenda kwira ntu betu ba mawa nurongo no ntu tutona mire tui Sumare area ira wita na airport oka murio oge mbere murio yo kimandege ne kwa methorite ndege mbere une kendo toswa murio so nkula ntu betu bagacwo ringe na batigite kwiro mire rome no ntu bathi kwona ngabana betu na thiete mira bena libuto president so batu ni twetere na kinya tutekuria thoko ciongele ke twithire ico kwa uru wethira kila muntu na kumbo tumira unda ari mutu mira kinya ni kwanda ngwithira na thoko thai so burankera ntu betu libethira bena gwetera na bakaswa kwina mantu ya mauri ya mira yara mutaikagwe aririe bila tukwenda kumenya turenda mutaikagwe uwathie ira ita task force ira ya implementation mantu ya mauri yau eye etuonelie na atia mauri yau yakiendelea na mira turenda ikethia tawani utua na no ikwendwa titurwamia mira ringi tugoma ringi ntuko 14 ira bwaitire ruwe buraua mira ni rwome antu bara bonere asara ni amiru betu antu bara bonere asara ni asomali baba ria maua kwa unende ndirenda kwira mantu yaku atwandamane mantu yaku aturwamia mira mantu ya tumbika na wetha no kwenda kwandamana andamana no kwenu temate au town tutiomba kuya kuchafua town yetu na mantu ya maandamano. Wewe kama uko na hiyo nia tumenakuonya tunakungojea. Wewe kama unataka kujua sisi ni kina nani ingia hii town na fujo. Hatutaki furugu. Kitakuramba. Yes. Abu mimi ni mkaaji wa mji wa Maua. Tukiongea maneno ya miraa mimi nataka kusema tushukuru sana sababu kuna soko saisi. Wakati kulikuwa hakuna soko hii tauni yetu ilikuwa mahame na mimi na si watu wasikubali matapeli wengine wanatoka huko mbali wanakuja kuambia eti watu waandamane na wakiambia watu waandamane wakati ule mwingine tuliandamana bila tuliona magari zote zilitoka Maua zikaenda kufungiwa miraa kwao. Sisi hapa tukabaki hatuna kazi na watoto wetu hawana kazi. Nataka kuambia watu wa Maua wachanuke sana. Na jau nijo ndaikia kuthirwa nkiona na nkigua mbita MC Mwitonga ngikuripotera ndidene ya Meru TV.
Ripoti hiyo ya MC Moitongane gutukinyiria muthiazo nteto cietu cia Meru TV utuku bwana Arua katho cia mwanya ni kwithirwa tugituthingatira kuma thaira twambiririe mwaka kagite na gaka woni bambetaga Dennis Mutuma mutetheria wetu ugoro bwana Arua ruterera mathithio agokari Jacqueline bithiro ngikwandagira utuku bubwega.